Med 1. in 3. septembrom se odvija že 8. strateški forum Bled, ki je v zadnjih 7 letih prerasel v uspešno platformo za strateške pogovore med najvišjimi predstavniki zasebnega in javnega sektorja o ključnih problemih Evrope in sveta. Udeležujejo se ga številni vplivni in visoki predstavniki držav, institucij in podjetij, med drugim tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, predsednica vlade Republike Slovenije magistra Alenka Bratušek, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije Karel Erjavec, avstrijski predsednik Heinz Fischer, italijanski predsednik vlade Enrico Letta ter preko 350 ostalih uglednih gostov. Bled Strategic Forum is a unique opportunity for people from different regions, and here I'm not only speaking about geographic but also social regions, so we're talking about government, intergovernmental organization, business, academia, social organizations, non-profits, come together and debate very open issues, whether we're talking about opportunities or challenges for the future of Europe. It is a very useful event for both the attendees and for myself, to see all the people interested in doing business in Slovenia. Sberbank has been recently present in Slovenia. We are building the business here, we are growing the business here, and this is a very important step towards making that happen successfully. Tudi letos se kot gost foruma na Bledu mudi predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev VZMD in član izvršnega odbora Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev Eurofinius, magister Kristjan Verbič, in sicer iz naslova mednarodnih poslovno-investicijskih programov Investo Slovenija, Investo SI in International Investors Network, Investo Net. V okviru letošnjega foruma bodo zbrani, poleg aktualnih gospodarskih vprašanj, s katerimi se sooča Evropa, poseben poudarek namenili prihodnosti in perspektivah ekonomske in monetarne unije. Zanimive pa so tudi razprave o gospodarskem sodelovanju z Rusijo in osrednjo Azijo. To so definitivno trgi, kjer je ogromno priložnosti za slovenska podjetja in glede na uspešne primere iz tega področja, mislim, da Slovenija mora delati v tej smeri. While it's obvious that oil and gas and energy is the main collaboration direction, there are also a lot of opportunities in mobility, as your minister has said during the panel. No, jaz bi predvsem tle želel poudariti prednost, ki imajo slovenska podjetja na področju znanja iz informacijskih tehnologij. Na tem področju je kar nekaj podjetij v Sloveniji, ki imajo izredno znanje na področju ITS-a, na področju pametnih mest, pametnih tehnologij, smart communities. In to je tudi segment, s katerimi najlažje v resnici prodati na tuje trge. Torej znanje, programska oprema, elektronika. In tle mora Slovenija iskati svojo priložnost. If you look at the companies in Slovenia, all of them are in high-tech or value-add businesses, whether it's pharmaceutical, engineering, construction, automotive parts, and so on. These are very high-tech companies. Russia, on the other side, has a lot of capital and a lot of resources, but its part of economy coming from high-tech is not so strong. So it's a kind of marriage in heaven, where there's a finance on one side and there is a know-how on the other side. I think this is an opportunity waiting to be realized. Del poslovnega foruma je bil tudi podpis pogodbe med podjetji Riko, Marmor Hotavle, Stil Les in Klima Petek o sodelovanju pri gradnji hotela Kempinski v Minsku v Belorusiji. Izvajalec projekta je podjetje Riko, skupna vrednost pa 150 milijonov evrov. V državah na tako imenovanem postsovjetskem prostranstvu je politika pomembnejša kot pa v Zahodni Evropi. Brez politike se praktično ne da skleniti velikega posla. Mi smo hvaležni slovenski diplomaciji, da nam pomaga na naši poti pri osvajanju novih trgov. Navsezadnje brez politike, brez diplomacije mi tudi tega posla v Minsku ne bi pridobili. V okviru mednarodnih poslovno-investicijskih programov Investo Slovenija, Investo SI in International Investors Network, Investo Net, VZMD zagotavlja prisotnost in možnost predstavitev podjetjem in investicijskim projektom iz Slovenije in širše. Tako so bile samo v letošnjem letu opravljene uspešne predstavitve v Astani, Almatiju, Bakuju, Bruslu, Bukarešti, Dunaju, Ljubljani, Moskvi, New Delhiju, Tokiju in Zagrebu. V prihodnjem mesecu pa se bodo realizirale vsaj še v Kijevu, Madridu, Moskvi, Dunaju in Cape Townu. V VZMD vabijo vse, da svoj cenjeni interes za sodelovanje pri omenjenih dogodkih v letu 2013 sporočijo koordinatorju programa Investo SI pri Vseslovenskem združenju malih delničarjev.